The number 3, fire! The number 4, fire! The number 1, fire! Ngirijwe na Captain Innocent Mugabo. Kajugujugu harimo Lieutenant Colonel Edgar Nyakairo na Fred Didas Rwigema. Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira imbere ya perezida w'urukiko rw'ikirenga nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda agiye gushyira umukono ku ndahiro ye. His Excellency, the President of the Republic of Rwanda, will now proceed to signing the certificate of inauguration. Perezida w'urukiko rw'ikirenga arakomeza ashyikiriza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibirango by'igihugu bigizwe n'itegeko nshinga, ibendera n'ikirango cya Repubulika, ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. The Chief Justice will now proceed to present His Excellency the President of the Republic of Rwanda with state symbols, which include the Constitution, the flag, and the coat of arms. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda agiye gushyikiriza perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu. Muri uyu mwanya nyakubahwa perezida wa Repubulika agiye kwakira indirimbo y'igihugu nka kimwe mu birango by'igihugu. Turasaba umugaba mukuru w'ingabo guherekeza nyakubahwa perezida wa Repubulika aho bamuteganyirije. Mbere yuko indirimbo yubahiriza igihugu cyacu icurangwa,
hari buraswe imizinga inshuro 21 nk'ikimenyetso cya gisirikare cy'icyubahiro mu bihabwa umukuru w'igihugu. Nkaba ngira ngo mbasabe duhaguruke dufatanye kuririmba indirimbo y'igihugu cyacu. Abari mu nzego turasuhuza, abandi turahagarara mu cyubahiro. Please rise for the 21 gun salute and the national anthem. Put your readiness. Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Gun number 1, fire! Gun number 2, fire! Gun number 3, fire! Gun number 4, fire! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba ari umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Akarasisi kari imbere yanyu kateguwe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda, kagizwe n'amasibo 12, itsinda rya muzika, itsinda ry'ibendera, gahagaze mu mirongo 9 ku 9 ifunguye, kiteguwe kugenzuzwa namwe. Ni Brigadier General Jules Rwirangira, umuyobozi wa Karasisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, those in the pavilion, you may be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, abisabwe n'umuyobozi wa Karasisi, agiye kugenzura uko ingabo n'abapolisi biteguye mbere ko abaha uburenganzira bwo gukora akarasisi. Aherekejwe n'umugaba mukuru w'ingabo General Mubarak Muganga na Commissioner General of Police Felix Namuhoranye. Tubikurikire.
nyakubahwa perezida wa repubulika igenzura rirashojwe nagusaba gucisha akarasisi imbere yanyu nyakubahwa perezida wa repubulika. dushimire nyakubahwa perezida wa repubulika ko ahaye uburenganzira akarasisi gutangira. You may be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, namwe banyacyubahiro muteraniye hano, akarasisi kagiye kwiyereka kagizwe n'amasibo 12, amasibo 9 y'ingabo z'u Rwanda n'amasibo 3 ya polisi y'u Rwanda, itsinda rya muzika n'iry'ibendera. Amasibo 3 muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori, 2 y'ingabo n'imwe ya polisi y'u Rwanda. Akarasisi rero twari dutegereje kagiye gutangira, karabimburirwa n'umwiyereko w'itsinda rya muzika. Muyobozi wa karasisi. Karasisi! Funga! Intwaro zambura! Ziriya muzika! Iyarake!
itsinda rya muzika ryanditse C in C, impine y'inyuguti z'icyongereza Commander in Chief, zisobanuye umugaba w'ikirenga w'ingabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Mu gisirikare na polisi ibyo dusaba byose ngo akazi kacu gakorwe neza turabihabwa. Tubinyujije muri aya magambo turabishimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, tunongera guhiga ko inshingano duhabwa n'itegeko nshinga tuzazisoza neza uko tubisabwa. Muyobozi w'itsinda rya muzika.
ingendo ya buhoro, ingendo yihuta, gaciye iburyo, twese hamwe, iburyo, hindukira. Carrozas! Ingendo ya buhoro, mbere, no. akarasisi ka none kayobowe na Brigadier General Jules Rwirangira
akaba yungirijwe na Colonel Innocent Mpabuka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu kanya isibo y'ibendera ry'igihugu nirigera hano imbere yanyu, turubasabe mwebwe n'abandi banyacyubahiro duhaguruke twese duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Please rise for the national flag. You may be seated.
nyakubahwa perezida wa repubulika mu kanya ndi bwongere mbasabe duhaguruke duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Please rise for the national flag. You may be seated. Akarasisi kari buherekezwe na kajugujugu n'umwiyereko w'abagize imitwe y'ingabo na polisi idasanzwe. Abo mubona hano imbere yacu baririmba baniyereka na morale nyinshi nabo mu mitwe y'ingabo na polisi idasanzwe, bakaba bahagarariye bagenzi babo batabashije kugera hano ngo twese hamwe tugaragarize nyakubahwa perezida wa repubulika ubutarumikwa na morale y'urwego rwo hejuru ingabo n'abapolisi barinze u Rwanda bafite. Aradiyo mu kirere turamanuka inambaza mu mazi tukoze ingombe bizakuruta kazi koroka kurasa kwanyigishije ufite kagarika yishije kurasa aradiyo kumusha nikabiti aradiyo fukira intego inare tuzarurasanira
gavana yakure itsinda rigiye kwinjira ni irya kajugujugu za gisirikare iyobowe na Lieutenant Colonel Jean-Luc Sekomo wungirijwe na Captain Innocent Mugabo. Kajugujugu harimo Lieutenant Colonel Edgar Nyakairo na Fred Didas Rwigema. Ngabo z'u Rwanda batwese hamwe intare intare Kajugujugu ziri bugaruke zinyure hano imbere zisezera. ibumoso Karasisi karamana indwara manuwe ingota shiro hamwe indege Karasisi karagabura imirongo gaturutse iburyo iburyo gorora
nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro mwese, akarasisi kagiye kwegera imbere karirimbe indirimbo y'igihugu cyacu, kanifurize nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyarwanda twese n'ingabo z'u Rwanda ishya n'ihirwe. Indirimbo y'igihugu nitangira, ndubasabe duhaguruke twese turirimbe indirimbo y'igihugu cyacu. Umuyobozi wa karasisi. Karasisi! Karasisi karagira imbere mu ngendo yihuta. Imbere genda. Please rise for the national anthem. Karasisi! Sarıtı igihugu! Intwaro! Imbere! Please be seated. Intwaro! Manuel! Karasisi karashyirwa ibumoso. Ibumoso! Shiro! Karasisi karakomba ingofero. Ingofero! Kuramo! Karasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, ku baturage b'u Rwanda no ku ngabo z'u Rwanda. Akaba perezida wa repubulika y'u Rwanda, akaba abaturage b'u Rwanda, akaba ingabo z'u Rwanda. Ingofero! Ambara! Karasisi karashyira intwaro iburyo. Iburyo! Shiro! Funguro! Oro! ingabo z'u Rwanda zirakoze kutwereka akarasisi keza, twongere tubashimire. turabashimiye kuko barangajwe imbere n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda
nyakubahwa Kagame Paul perezida wa Repubulika y'u Rwanda bakomeje kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda. Murakoze cyane.